April ni som paruk ninga ni kan lo thleng ve le tareng mai tuntu ma po hianin Gulf lam min do na le akai hnoi helai bial buaina kan han thlur bing le don ania kan hriat angin US le Israel tangdunin Iran nan beya Iran hin rimin chang le tin helai Gulf biala US mun mate na takin an beile te Israel an beitel boka chutiang chuani ani somli zet khain do na kha akal nuwa in ka hai na yania kar ni atan in ka hai nei ani kha kan hriat vek to kha chumi in ka hai nei chung chuan in rem na turin in biak na Islamabad akal pui chu a hlo cham ania chumi nuwa US chuan Strait of Hormuz lam man hoya heta hian US President Donald Trump thu pekin Iran port Iran longchol mun chu tuna hian dan cha mek ani he Iran port dan cha hi Iran in a deal apom theina turata na US ina anti US ina akar funga ta na anti ni te pona hriata chu akar funga ta na ahman Iran longchol mun dan chu in biak na omle tura hian omzia ne ingei to rin hania omzia anei lowani chuanin engtin che nge an kalzel don hi achiang talovani country tangin tuna hian US indolong rual tam tak mai le naval force marine le sailor tenen an vain singtel zetan ni chu chuan puan dan ani a heng ho hianin indolong thatak tak tenen helai Iran longchol mun hi aton ton tran chawmadar soma Donald Trump chuan Iran longchol mun block ani tran thu apuang ania dar kar somthum parukaliam nuwa apum pui fully block an kalpui thu khapuan chu ani le ta a tin voin lam news a chuanin Iran hian dila pomma chuan he block hi kalpui chhun somani tur thu puan ani bokani chudiang chuan boruak so sang tak hi aum mek ania Iran hian ala chang let ngam chi lo ral thuam hmangena chang let ngam lo ti chu mitam tak puan dan ani ral thuam hmanga chan let ai chuan US hian blockade an kalpui chhun som zel ani chuan heta Red Sea lama tuipui san lama chet kan la vedon ani tuipui san le Gulf of Oman kan dang chat vedon ani tin Iran chuan in vau khan na tak anti chuaka he an malak tumna hian Yemen Houthi te hian an thlop ngei rin ani bokani Yemen Houthi te hian helai Red Sea Gulf of Oman bat an man ti te an lo ti buaina sa to thin sang le somni pali apo khanin Yemen Houthi te hian khovel tuipui in trom international water sa sumdong longkal te hanasa takin an lo bei to a khangani wangkhan US le thopui ram engam moza chuan Yemen Houthi te na ma an lak na ti top tumin patrol boat te an tir chuaka in epna lian tak te po om to thin ani o kan puan zel ma in thudanga lut le lokila hei khovel thil thleng lang sar zinga longpila hian mi zan hi somnga zetan thi ya hi han ngai thlale lokila Andaman Sea mi zan hi somnga chuan na longapil nia soyani a United Nations Refugee Agency chuan hemi chungchanga hian thu puan an naya lunga chuang te hi Rohingya refugee le Bangladesh mi te an nia nau pangpo engamozat an tel thuan report UN High Commissioner for Refugee UNHCR le International Organization for Migration IOM chuan thu chua in trom siamin long hi Bangladesh chimlam teknaf atanga chuakin Malaysia panturani ti soi ania thlina tak atli awang le tui a khau em awang le a phone sata wangin long hi thunun theilovin a chasual ta ani a soi ani longa chuang te chin hi hriat ani lova chet sol hun chi apo hi puan chhuat thei alani hri lova Myanmar atanga Bangladesh ramaral tlan Rohingya Muslim te hi andin mun chia le khosak har sat em awang hian ramdang an tlan chena sa viau thina ni kha Malaysia ram hi Muslim tamna ramani awangin Rohingya ral tlan tam tak chuan lungin an pan fo boka mase lungina aphur zo tok bithli ai tam han chuan fo awang hian har sat na tokin chet sol na po lo thleng zo zo to thina ni Malaysia ram thlen don na ya tual chung thu nei tu ta chuan longthen khat chu an kirtir le phone in han puang bok Middle East abuaya ram rang ten har sat na economy laman to kania chutila chuan India thian Israel ania India thian US ania India thian Iran ania India tan chuanin har sat na lian lutuk alatok lo ni te pon soi thei ania maro chu ges lama har sat na ero kan tok venual thau chutila chuanin United Nations Development Program UNDP report 30 chua chuan Asia ko thlang lamin beina thlenga wangin India mir thei nuai somni panga zetin pungdon ti thu thangkha omania kaini pon mani khan kan puang tom he a UNDP report hi military escalation in the Middle East ti ni in he boina hian India mason na kongpo ati thuan op thei don ya tarlan hialani kan hre tengin mani nikumlam ani zo kang chu khovel ram GDP tra
tena khanin Japan kha India khan kan le pela maro chu kan mason na hi anget lo danglam le mai thei ero ani kha UNDP chuan indona chuaka hian Asia Pacific biala US dollar tlu le ding on jan hi som ko pakwa zet achan tir thei don na lo tir thei don ti soin India rambi ka hian rethena din mun chu za som ni pathum point pakwa % atangin za som ni pali point pahnia akai sang hret don ti antar lang boka tundin hmona India rama hian mi makta duai zathum somnga pakhat chuang rethei zong te na hnuai lama nom meka buaina thleng wang hian mi nuai somni panga velin an pun bel thei don nia chutani India hian crude oil amamo atanga za asom ko churam pon atanga lak lu alla luta chungzinga za asom li chu Asia khotlang lam atanga India na kan lak lu ni in LPG le thlachina man tur fertilizer tamjok po he bela tang hian India hian luta report ina tarlan danin Gulf ram ranga India mi na thok makta doi kwa point pathum pasari zatan oma hengmi tan sum an ron thon remitan si India ina pon lama tanga suma muza asomli la yatling phaka buena hana sat chuanin heng natam takhi tho thayani lawa top san ani a chunga tam tak sum huana chu top ta ti na ani heianin India sumlak lu na sa takina tinyam lo thei lawania chung maktadoi ko borvel zet India ram helai Gulf bela India min na thok tena sum an ron thon thei tak lo wangin re theina din huna mitam takan lut don ti chu thil dik te po ani ome hei hi a omdan le kalphung chu ania buena hian ei le bar mai ba ka damdoi man le thil dang ati to me ka nia damdoi siam na man raw material te po aman hi za somnga je ta san pharin ani bokani o country tagin Israel Lebanon Hezbollah te an lein nuai mep mai nia ni zan lama po Hezbollah hian Israel a rocket engemaw zatan ka plut le ania soyania Israel sipai Lebanon chimla malut mekte malamek tu ten man son thelona turin Hezbollah hian rocket RPG mangten an laka ring bokani chuti chung chuan Israel le Lebanon chuan in biak na an kalpui chho tran don ta a US in biak na an kalpuya kumsom thum chung nuwa rampani palai ten in biak na mumal tak an nei le na masaberani he in biak na hi US Secretary of State Marco Rubio chuan nei puin Israel le Lebanon helpol Iran thlop Hezbollah te in beina ti top dan tur te po ngai tu apui anni US State Department thu puang tu Tommy Picot chuan in biak na hom janei tak an nei ni na soya rampan hi te hian midang kaltlang lawa in biak na nei chun zom an du thu tarlan ni boka ahun le ni tur ero alangai tu chun zom tur ati ani Marco Rubio kai hruena hnuaya in biak na nei ania hi hidar kar ni chuang zeta o a US point in biak na thatak an nei thu soin alom pui thu soi boka rampan hi ten an in kar bo ruak a thatayang bera siam chu an du thu he in biak na hian tarlan ani bokani Lebanon President Joseph Aoun chuan Israel nena in biak na an nei chu Lebanon mi pui abikin chimlama cheng te torna ti top na tura bultran na ani thu chu an be seina ni thu soya Israel Hezbollah in beina ti top ani theina turin hei hi kan chin felangai ti na soi ve bok Hezbollah chuan Lebanon le Israel sarkar ai ote in biak na le in rem na siam chu an pom ve don lo ti an soi nga la ni kha kumsang ka ko somriat pahnia din Hezbollah hi Iran ina athlop puina rang lo pek rang thina nia Lebanon chimlama sia tamna bial le anram kho pui Beirut chimlama te an chak zual hle a an pol nena inzom na nei politician po engemaw zat an om an zinga pahni pheichu cabinet level in Lebanon a sarkara hian anom ve mekani US le Israel in February ni somni pariata Iran an bei hnuwa Hezbollah hian Iran thlop na lan tirin March ni khan Israel an bei zui ve ngala West Asia buaina Hezbollah in rol ve hnu hian Lebanon sarkar ne nan inkar bo rok po achiat pha zual hle ani Israel Prime Minister chuan Israel chu indona lian jok kalpui le turan in peireng tia soi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan voin khan thu chua siam in Israel chu Iran ne na indona thar thole tura anin rin reng thu anin peireng thu asoya chuti lai ro chuan US President Donald Trump administration ina Iran nena in biak na thon hi na kalpui an tum chung chang soin hei hi kan thlopani ti in Israel lam chuan an soi ve bok US official thu chua tarlan danin Washington chuanin Iran nen Pakistana in biak na thar thole tura ruam hanna an siam thu man lak thu asoi nimin lam khan Pakistan IO delegation te Tehran an thlok lu ta
in biak na round thar kalpui le dan turan soi dun nia soi ani a ruam mandan chuan in rin ni hian Islamabad a in biak na kalpui le turati ani White House Press Secretary Caroline Leavitt chuan reporter te hril danin Pakistani capital a hian nei ani rin om ni na soya he in biak na soi ho na tura hianin deal kan nei thei nge hi kan ring to ni ti na soi US Vice President JD Vance chuanin first round a khan US team te akai hruaya a hova Iran nen khan thu in hu fu lo le in rem thei lo na lian tak khan nei ani kha Netine hu chuan video statement ati chuaka Iran hian nuclear siam na man ruwa enriched material te ati bawunge a pai bawunge kan duwa kan be sei bokani te netine hu chuan soya enrichment capability anei te Iran chunga ada te hi ati riral nge kan duani ten Hormuz Strait po zalen le him takalong akal klang theina tura a hon nge kan phut bokani te netine hu chuan soi tun in biak na in rinni lawm le tura hianin Trump apol te hi chuanin in rem na an nei thei nge hian be sei viawa tuna tanga ni rei lo te a hian mak in ti deuh thila thleng don ani ti te khan Trump khan a soi ani kha US thil phut zinga khanin Iran ina a thlop thin helpol Hezbollah ni emo Hamas ani emo Yemen Houthi ten ni emo alo buina thin zongjong anu kirin ati top vek tur ani ti khania maro chu hei voin lama Iran thupuang tu chuanin Lebanon kan thla thlam don lo Lebanon hi kan chua san don lo tin apuang hei hi Tasmin News Agency ran lam news in an tar lan ania Lebanon kan chua san don lo ati om je chu Lebanon na om Hezbollah te puina kan hnuk dok don lo ati na ni Lebanon hi tun ma tanga kan tho pui ani a resistance group a kan tela tiang chuanin malak na inang tlang an kalpui thu te hun thim berlaya po kan bula ding tlat an ni chu wangin an phat san don lo ni om takin hei Iran lam thu puang tu hian chuan atar lang ani chu tiang ani chuan in ren ni in biak na tura po hian boruak eng taka om thei lo mai thei ti kha ani Iran top general chuan in US ina naval blockade an kalpui hian boruak so sang taka siam dona atopa chuanin buena hi puak ke don ani ti na soya hemi chungchang hi Tasmin News chuan an tar langin US chuan dan lowin tuipui kongpui mo tak terrorist chet na ang mai in andang chat mek ani ti niran lam chuan an puwa Iran commercial vessel sangchi sumdong long te oil tanker te an kal chhuat theilong na turin min block mek ania hei hi ceasefire om lai le ngal ani chu wangin in ka hai hi US hiana bo chi ani ti chu Iran lam thu le hla ani chu wangin powerful armed forces of Iran chuanin Persian Gulf le Sea of Oman ate bungruwa thon chuakin alalut theilo meka hei hi kan tan chuan mutmo nar mo kan nei mekani chu wangin hetianga thila thleng chhun zum zel ani chuanin kan tuar thei to don lovani ti in Iran lam top general chuan a soi Iran chuanin decisive action ala don mani in ven na atan thei topin ma ala don a chang let ngei don ani chu kan ram le nam him na le kan mi pui te ham thatna be chanin chu tianga kan chet chu angai don ani ti Iran lam chuan thu chuan siam bok engang takin Iran hian chet don hi hret lova maro chu tuna hian inrin nia in biak le na tur hi an la thlir phot don ni na langa hemi zo a hian in biak na hi a hlo cham le aimo in rem na an siam thei ta lawani chuan he Saturday ya in biak na zo anulama hi chuan in Iran hi a chet tak tak ari nom to nia soi ania tuna ri chuan inrin ni in biak na tur hi an langai chang do na hemi hnuah hian in rem na om thei lawani chuan sipai chakna hmanga US blockade hi Nordar antum ni in Iran lam top general chuan a soi kan hretangin US long Marine singtel tenen helai Iran pot hi dan cha mekania haton tonin dan cha nia Iran hian economy a harsat na na satakan to pha mekani Persian Gulf lama te Sea of Oman lama te Hormuz lama te poni se Iran pot dan cha ani miau wangin Iran hian oil emo bungrodang khovel zau zo ka anthon chuak theilo wania chu wangin ni tin dollar makta doi zali chuang zet Iran hian an hlo an chan ya chu tani bok in biak na mai de set hi tuna hian min la che tir lo tu chu nia inrin ne in biak na hian om je nei lovani chuan US blockade chu kan su dar vek to na ni Iran si pai chak je khovelin an mu to ni ti in Iran lam top general chuan a soi bok ole puan tur hi tama maro chu voin kan hun nei dan in nazir talawa khati chena kan han du tok photanga an thu le hla kan ngai thlak chun zum zelangan lo ngai chang zel bokanga thu thar berte he channel a hian kan ti chuak zelanga min lo ngai changin min lo ngai venzel don nia